So guys, gift din sa akong ate. Akong tanawon kung unsay suod guys. Excited na ko. Ding! Sakay suod na din guys, no? May tag-mahappy ko yung abli na ko, na may balon. Birthday na kung nalayo ko birthday sa size pa. Oh! Saan ni? Pabutha ko imong regalo na sulod. Guys, lain ako pabutha ko imong regalo na sulod. Asa ka sulod na pita? This one's money. Okay guys, here we go. What is this? Saka sa taas, hunong sa ika-8. Naang-ang lingi sa left. Nay brown envelope, open it. Okay guys, musaka sa ko sa hagdan guys. Kay excited mong ganang gift ni ate god, murag dahang trailing. Naghan pa gayud kuan. Kita sung kamo to eh. So guys, saka tas taas. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay guys, dara guys, left. So, dara kong Happy New Year. 1 ay butang 1. So, atong ablihan guys kung unsay suod. So, kana ni. Nagkagay kuan guys. So, abi na og nanay sodri wala pa dai. So, ang gisuwat diri kay naog balik adto sa lingkod sa sopa. Hay, kapuya. So guys, balik na bugog naog. Wait lang yun guys, amot ka lang ginani ko sa kong ate. Marag nindot siguro niya akong gift. Okay, lingkod ko guys. O niya, sopa sa likod sa sopa. Ano ako sa ubos guys? Ubos na mo na. Guys, ikaduha na ni. Same yapon to. Happy New Year. B, naibi, ibutang. So, ato na pong i-open. Under sofa, get your gift. So, asa ka dapita? Kinahanglan pa kumutuyok dahil. Sige, sige. Try na kong tuyok dere guys. Ano ka rin? Pretty mo ng triling ako ha? Dah! Sus! Dara guys! Same ragyapon. Happy New Year number 3. Okay, so i-open na to. Ang nakasuwat dre guys kay get your gift at the back of the TV. Okay, okay. Merry Christmas, Choco. Okay. So guys, wapagid napay siguro ginalasa na asa ka napinta. TV ko na yung giingon at the back. So atong tanawon dre guys. Okay ko ninyo. At the back of the TV. So yehey! Dara guys, dara guys. Guys, Oakley ang nakasuwat. I hope nga ang sold ani Oakley pod nga brand. Oh my god! Wow! Sige, sige. So guys, here na gid guys. Ato naging open, so ayan tong open. Guys, daragad. Here we go. Guys, t-shirt siya guys. Wow, thank you kayo. Ang brand, ganyan sa ni Beans de Beans. Beans ang brand guys, unya. Wait sa, napailain diri. Uy. Underwear guys, thank you kayo. Underwear. So, duha ka underwear guys. Okay. So, atong tanawon kung unsay kuha na ni size, ani large ba ni or medium. Puro may rawan. Extra large guys ang size. Okay. Okay. Niya, atong suwayan ko na be. Ug unsaon ay pagsulob. Akong tingan kay sa dira eh. Atong buo na ay lang kuan Christmas daron. So, Merry Christmas everyone and advance Happy New Year guys.
From my family to yours. Merry Christmas. Bye!